Yesu yuko jangwani amefunga. Si ndio huyu alipambana na shetani kwa maandiko matakatifu. Shetani anaijua Biblia kuliko tunavyomfikiria. Anatumia maandiko kutupoteza. Sisi hata maandiko tuyasome. Kwa hiyo unapoomba, unapopambana, tambua unapambana na adui wa namna gani. Anajua maandiko, ana uwezo ule ila anashindwa kwa sala na toba za watakatifu wa Mungu. Ndugu yangu, nisikudanganye. Mbingu ni halisi na shetani yupo, haonekani. Mungu huwezi ukamwona, hata shetani huwezi ukamwona. Huyo shetani alipambana na Yesu. Ukisoma Mathayo sio Luka, ukisoma hapo majaribu ya Mungu kwa shetani. Shetani ana uwezo wa kukufanya wewe uwe tajiri. Ana uwezo wa kukushusha ukawa maskini. Alimwambia Yesu kwamba kama utanisujudia nikupandishe tukabidhi miliki zote za ulimwengu hizi. Shetani anamiliki teknolojia. Shetani anaweza kuchanganya hata kwenye mambo ya teknolojia, akapulete vitu vya kuchanganya, kwa sababu utambuzi wetu hatutembei na Yesu. Hatuombi kwa nguvu kama Joshua, hatutetei imani. Hivi vitu vilivyoimbwa na waimbaji, hivi haya mambo madogo yanatuangusha. Nia ya shetani uanguke. Shetani anaweza kaingia kupitia mtoto wako, binti wa kazi, kijana wa kazi, jirani, kukuangusha. Naeleza sio kwamba namsifia shetani. Nataka tujue kabisa kwamba adui yetu ni wa aina gani tunayepigana naye. Hivi mnakumbuka wana na binti walipoenda kujihudhurisha mbele za Mungu? Shetani huyo aliingilia ibada kule. Mungu aliona huyu bwana anaabudu isivyo stahili, anaenda tofauti na sisi. Kama shetani huyu anajadiliana na Mungu, umemwona mtumishi wako Ayubu? Umemwona mtumishi wako Ayubu? Natoka kuzunguka duniani, anatafuta mtu amfanyeje? Ameze. Lakini wewe hamtafuti Mwenyezi Mungu. Ukikutwa huko hivi bila maombi, bila kulijua neno ambalo tunaamrishwa kila siku tujifunze neno, hauwezi kustahimili. Hauwezi kusimama kupingana na mwovu. Kama Yesu mwenyewe anabishana kwa mabishano makuu, anamsumbua kwa maandiko matakatifu. Hiki ndicho alichosema Mwenyezi Mungu. Anatumia maandiko yale. Wewe maandiko unayajua kiasi gani? Tusome maandiko, tuungame dhambi zetu, tujikabidhi